Bana sungusya, bana bangwana, sungusya extra Bana sungusya Saminya baro, chaliso mwenga Bana sungusya Siko kichana Bana sungusya Joseph Ogeto Bana sungusya Chete Congo, sela Mocha comento chusi, sela Llego coña sungusya, sela Cero caira tingocha, sela Cero caira tingocha, sela mamá Asa chabaga con aina, sela Mosa chaye tu guati, sela Mosa chano molebi Sela, eneri kendi, sela mama. Abo bago pongaina, sela. Nonya nyobamba wati, sela. Nonya nzukuru mbacheti, sela. Nonya mbakungumba wati, sela. Nonya mbakungumba wati, sela mama. Bago gotebia sela ma Yendinaro molebi sela Inare koira na Kenya sela Unango sungusya teyo sela Unango sungusya teyo sela mama Amaiganyere irabana sela ma Itomera bana bane sela Umare na kemondisi Sela mama Ekeni kyomaro yone Sela Niga weka ine tata Sela Kemondisya weka ine mama Nyabinyinyira mweka ine Sela Nyabinyinyira mweka ine Sela mama Sela mama tiga macheso kwate Sela mama irani abana bane Abana bagotire bamwe biye sami Toto ya bana Mare na kemondisi bamwe biye sami Mare na kemondisi bamwe biye sami Resa Ingwanjete Nero na kwagacha Nalingio mama Ingwanjete Nero na kwagacha Nero na kwagacha Nero na kwagacha
Okay. This afternoon lero wono ya ikirenga kieli kwa kaganyirire umwanchi umurigeria on this TV. It's high time wono wende ko relax otimokie nkoro yao umaithena ki igipindi kilikia uwanchete ya soiri nyuma la bomba, yani nyuma ya microphone anajulikana kama Papa Ziko the bad enyoni wono gaiga igere bobe. Honestly, because this shirika la Ndisi TV egeta sene kia Ndisi TV number 1 in Kenya and in Guseland for that matter. Egente kevono sure bet chingeronku watu kuchire moro with a smart message, a message yogo semyo bongo wao, a message yogo kosoa e kurusia mogose gusibiora bese umanyo gutwaro obwansu bumugusi buna Ndisi TV. Igwa this afternoon to was gutwara wasiwasi news ebinte bi bangire bikapango bikaba igali nyuma control room abangwana abaikaranse katikati y'ebirogo byabo Papa Ziko nonema ngote abanga ikwekwe kama kera because it's high time umwaka dewe chagede chinguru chinene without any malicious notion ikwekwe leo ngoma zitachezwa hapa this afternoon na watu waje niwaambia usomo kene mwenye sae andika messages kwa fujo kwani studio hilo andika messages kwa fujo ujumbe ambao ni wa kukosoa ujumbe ambao ni wa kusema kongole Ndisi TV imekubalika tali golioka ayo mwana mintu andonsia sori erafiki yao nero ekoligeri Ndisi TV yekale mache ngumbu pea yeye salamu mwaje muama kwania muama kwani wetera ase nambeje wetagabo ase screen naboigo Facebook yaitekero kugendo otageto kwani omusani okuroro don't worry igaiga binde bipangire buya biyete bigasua kubigayirurwa bigata bitabwa tinto igwa Facebook yoko gendo likigali search Ndisi TV News Digital umeanza kuenjoy benga the real stuff umuziki urwo mugusianjete okuru guchingero bunyangero that's benga music benga beat benga music benga vocalist benga guitarist igabona no ensoko iliyo gotabana ki Ndisi TV ga kiritoke liansu ngweigwero kuko takogenda ensemende ensemo ya YouTube. First thing go ikroro ebintu mbile bikolero egasingia subscribe and then share yadigi to get very simple we to go check you subscribe you share you comment yani okuigwira because eneli shirika ori yagusiga in the capital city of Guseland iga embassy iga geteriga no bizikire kogo tira kurunya kogo tira iga digiri ruguru digiri Brighton apartment moina murangu nore Ndisi TV live ogotira ryoka na kubolinga abana ba mindena igire Ndisi TV toka karibu sana no problem tali goryoka kero utagete kogenda bono ase website yeli shirika yeketaseni Ndisi TV yani okwana without yani okwana ko enjoy otabanga yokobata www.ndisitv.net ono wazero enjoy like it should be na yoranyoru akero yori ondigire tibone akera mwenzako esimotebi na ki umechelewa rafiki yangu kipindi ja benga original benga ya itu yani ile muziki ambao unaingia paka kwenye bone marrow sasa imeingia jamaa anajulikana kama Papa Ziko kichana no halimi motebi nga usichelewe leo ngoma zitanguka my friend yani nayo rasi nyingotenga iko onye kwa the stress en kurumambi wakabogete usumondago chageti bitina kurumambia bono weikire this afternoon saa 10 na kitu hapo anza bono ko relax tiga manyinga tare kwenye misiba vizuri atirimboke buya because no rasegeta senikia osigete egeta senikia owanjete egeta senikia owechega libunotagete yani wego kichingero naende onyole education of educated kurwasi chi message chingero na yanda mangi tintagete kuchako kuchanda mono because here we have to refresh the mind because benga is the real stuff yomugusi
which is muziki nelio. Kuna ngoma ambayo ilichezwa na jamaa anajulikana kama Sagero kurwa alibunyakoni igale goteba muziki nelio. Yani muziki ni dawa na ni ukweli because bagoteba ni sabuni ya roho. Wengine wakaimba wasema sabuni ya roho. Wono sabuni ya roho is high time this afternoon. Mwancho murigereri wenjoy bwegoki uno tagete because gentonkelie kiyenseye uno kero iwete buya gentonkelie kirenseye ekero iwete buya kora tena no mugina abana bakuri ino muziki ngoma na wanyene kare yesaraje ngoma lazima ichabwe kwanza turere bimbubugigwe we utapenda. This is me Papa Ziko the Bad Enyoni benga itawale sasa. Bakungu tigato kwane Wana Nerondera bakungu tigato tebe Osacha koboka mambia Ogendo konywere changa Keraku yona wairire Chinkundia mona matenge Chinungu nechiba wacho Bororo kyobo Nerondera bakungu tigato kwane Teba baba Nerondera bakungu tigato tebe Osacha koboka mambia Ogendo konywere changa Keraku yona wairire Chinkundia mona matenge Chinungu nechiba wacho Bororo kyobo Mamari sijae Didi anya isu Adoli si agul Tigato uwe kikerere ya rabangina Kerongo kyobo tuleti Bakungu na bantu tokoba Kerongo kyobo sabu chifu Bakungu na bantu tokoba Kerongo kyobo mkanzora Bakungu ni ngontu tokoba Ingo yokana Aya kaka William Zatandi Rasta Sorobi Sancho kwa Marindi Aya Koranga mjema baruitu wegesa Nerondera bakungu tigato kwane Nerondera bakungu tigato tebe Mosacha koboka mambia Ogenda gotare tauni Keraku irana wairire Ochaka goseria abana Erotu gute bitabu Abana banengo soma Naendo yorobo kima Abana baneko ragera Naende oroka nyomba Ontebia injenya buse Bororo kyobo Mata karua na igwete kose Ay abasaja baito gaki Kono uruchungu mbongna nebu Niosungete nyomba ya masoesi ya boxing Abana Ngurchinga nebi susuko minyo kikeso na goeta Mosaja sikachindaru Kerogo kyobo emupi Bakungu na bantu tokoba Kerogo kyobo eshimiwa Bakungu na bantu tokoba Kerogo kyobo raisi Bakungu na bantu tokoba Anyine sukuru Kero monto na chiete Anyine yesongo kero monto baka kwane Anyine okurwara kero monto okurwara ali Aibano mubako okurwera Nerondera bakungu tigato tebe Nerondera bakungu tigato kwane Mosacha koboka mambia Ogenda gotare tauni Keraku irana wairire Ochaka goseria abana Erotu gute bitabu Abana banengo soma Naende yorobo kima Abana baneko ragera Bororo kyobo Bororo kyobo Bororo kyobo Bororo kyobo Abasaja wande baikire bona mwika nyomba Kaikire nyomba sako sabe nyamata agorete Enyamota agorete ngaibone korwa Mwabeire baba abasaja Alo FM Alo Amangana akongira Aragia igwe Andrango mutonya igwe Wano kosa abasaja babeire una babeire Ngo Kako kenda sako onyora marua ya nchanga Usa Bie chineti kwizike kiama Oitaigo Kapire na nyomba bono mtuo bimbete Omunyakio mkungu nyomba Mtu utachimeza nse Maseli abana Ona marua igaka monyara Oirigie kerwa ikarasa
Koma nyawaza kubwe kwa ngabona nkoro kare oichorie busanza abwero maya kajariyo mukunga nti kwabusa kwa mizo bona mwana oiboni maite yatakeire akanyera stasero yo mutangase abanyange na kubike safu ya mugaria einderende bamubekera inyine babona zunya kundi akoroka kori atakere nyagitari arwari kwe mama toka jae muigwete bote standing MP Angusha, chisunyuze, chikongoze, chikarazire, chirairire, chisunyuze. Tata, baba ngina mama, na mwenye Rebeka kwa ngaye, na mwenye Rebeka kwa ngaye, uzira kwa yeno mwenjano we, uzira kwa yeno mwenjano we, ungina wajeta bana baye, ungina wajeta bana baye, abana baye, batano. Abana baye batano Joshua Moruri Nikora kwanga Joshua Moruri Nikora kwanga Oyonya kerayo Naskabunareli Oyonya kerayo Naskabunareli Ayo makwanga Ayo makwanga Rebeka kwanga ulingo moteli Rebeka kwanga ulingo moteli nawenyoira bachokoro baye nawenyoira bachokoro baye kuba mwenyoire igo bakolera kuba mwenyoire igo bakolera Elija mumanyi Jackisoni kwanga Elija mumanyi Jackisoni kwanga Jemisi asiago Rotasio mwenga Jemisi asiago Rotasio mwenga Kijana mosoti Erikana meja Kijana mosoti Erikana meja Lamekyo maliba Pita mosoti Lamekyo maliba Pita mosoti Danieli Nyakundi Jemisi onunda Danieli Nyakundi Jemisi onunda Rudio maliba Ezekielio maliba Rudio maliba Ezekielio maliba Wisileyo maliba Amona manaze Wisileyo maliba Amona manaze Bachukuru baye Bachukuru baye Bakarira na mayanda Bakarira na mayanda Abande maje kupakale omabuchita bange nyekera asire dasa masigati okomwenya
orenga matanga iyo uyamona so mujango mwarwete tubwate unisi asiako nabo ko Margaret Mumanyi abona ali mosoti obalingi baminto abotna batko abachokoro bo mongino ina bange mono balenge tingotera nkore akina nonde tabasa ko ikuwe na besere Lengo yore kora ko chumu churi ko mokoti oye na jemi magichana wewe arangwani ni nyanganyi kurukabwo nere atiane wewe Daniel Nyakundi, Jamisionunda, Daniel Nyakundi, Jamisionunda, Rudio Maliba, Ezekielio Maliba, Rudio Maliba, Ezekielio Maliba, Wisileyo Maliba, Amona Manaze, Wisileyo Maliba, Amona Manaze, Abajukuru Baye, Abajukuru Baye. Akarira na mayanda Akarira na mayanda
nakwambia tumbe bitugi omoderatori ma because NDC TV live. NDC TV live. Mokioko boko yoro na yoli ondigiriti. NDC TV live. That is it. Yani abdunya kwegosa. Kaki NDC TV nili shirika liko koletera chingero. Zile ambao zinapenyesha mpaka ndani ya roho yako. Yaani chibwa say message. Iwa. Bantu basoira kwa fujo sana. Bagoteba benga nero umuikabu musiki sagera teba tigana bara kuonania batebe igenga kire. Naro goteba erebobe ege koba kobe ege tariko banke bantu likurwa NDC TV live tuko live. Asante sana. Huyu ni nani huyu? Eric Osoro Korokeumbu Litaro. Niko ndani na my wife Monica Kwamboka. Asante sana. The couple, a wife and a husband, bategerete NDC TV, Benga show. No, I salute you. Thank you so much. Karibisha na wengine. Share this message kwamba kuna more fire katika NDC TV. Nani? My friend, my best friend, my heart friend, Yobe Shai. Omongwana. Abu bonogai guika omwelio. Boiko mwelio pi. Yani watera abu agonte binche mwatera abu na ndo manya kote friends balibona mwa soirimi na bali murigirete watera abu paka kinduke akia Mungu your best your beshai. God bless you this year. I gonna say that's my blessing too. Papa Ziko ogichana ayenomo ntomu ya kegima omogambi tebia bantobo kene. Thank you sana Yobesh. Bado anasema lazima aweke uchumbe vizuri. Geoffrey Kangwana Omungwana from Marani 7 City Bab watching live with my customer ni job counter. I love that gay. Abana mintukuru Marani alia bagotebanga we are watching live Ballet Club yekurunga 7 City Club by Karanzda bande erengima ba watch it live show. That means we are entertaining from here and NDC TV. Bake grab ke kalmani wana wa minto. I salute you. Thank you so much. Counterman biamono asogo tune in Kangwana embusuro engia korwa bonchari bomwancha niko ndani onsarigo Edwin Machabe korwa eskimu chebingombe borabu Nyamira County no indeime yongorobeli buna botambi Super Susan Mirambo Rasuguno asoime Caleb asoime Fred Nyandieka ime Mosima engo ya Riangomba asoime Joshua azikoze kuingia ndani. Nani huyu? Engo ya Riangomba asoime Joshua Onsonga asoime Keba kokane liabanto bonsi bache bingombe borabu morogo bengia. Thank you so much. Usomba bali mode chibi ngombe muigweto mwana mino Onsarigo is wishing the best this afternoon. Then Naomi Andrew Tamaso omusbat burungi ogotebanga ikwe na njiti nkomaja kwa ime Tamaso. Asante sana, wewe ni rafiki yangu tangu kitambo. Huyu mama anaraski kudansi akilala kwa barabara. Nani huyu anariski kudansi kwa barabara? Kuna kitu ameona mali. Na Mtamaso, you are always a friend to me and to NDC TV and NDC fraternity and family yote unawapenda. Asante sana na Mtamaso. Benjamin Ogoti Jr. kutoka Ibanchore Hotel following with akina Dorka Museveni na wateja wote kwa jumla. Igoroje urubu nenere kareka bwala wateja baya baro bakuwoji in the same television. Nani you? Gusi Global. Hello Bapazi the Bad. I'm following you live from Nyagancha Summit Sablo County with my family. Help me wish Sami Ondimu Ngera Ngare a happy 44 years birthday. Tuko pamoja. Na aye kwa wishiri kwa maya, na njina kuwishiri maya, na intu na NDC TV, show ya Benga. We wish you the best. Na ndiku wasukiri ngasi paka 44. That means, ona ya numu ntomo ni umekoma. Yani umekula chumfi kwa mfano. Asante sana. Na Mtamaso nini tena nasa kusema. Kurwa Nyaribari Sosera, Nyambogo Village,
family ya Siko na entire nge bitugi inchebuna na mtamaza ameongeza bitugi omorero torima. Asante sana mami kwa hiyo kuongeza bitugi, ndio maana yani omorero beke bembeli. Ombwili Calvin from Mulolongo live tune kuru Nairobi Mulolongo. Hannington Junior Mokua ni Brayo. Nasalimia my lovely wife Maureen Achieng, napenda sana hiyo show kama soda ya Fanta. Jamaa anapenda hiyo kama soda ya Fanta. Rose Michemo anasema pamoja hadi tamati. Lameki Abuka Nyarombe Korwa Ngara Nairobi goika Nyamatoki Bogichora watching live. Amona nani huyu rafiki na Jones Bundi Amenya na wengine wengi kama vile Anthony Ragoli, Lamek Okindo, Masai mwenyewe, Douglas Ogega, Edward Kampaga, Salomo Nyoni, Kev Atuti, Kirwanda Best na Mama Ominto Omonyiboli Grace Magoma Kurwa Maseve Village Nyamatoki. Tingo basoma makuri. Lakini bana atigira bungura bekire koma ndabatebiga abana ba Minto. Kusalimiana ni nusu ya kuonana. Na Ndisi TV imewachia mlango wazi. Yani yaiguire mirangwa yonsi paka jidirisha. Soaime asomorobelia Obenga uyukuru kuchingera wanyangero every Wednesday Jumatano lituke jirere Maran, lituke jirere Mosobet, nezire kadi Miruka matukayo. Bono na Soaime liboeli weigwira mangana mayaro sisa njikubigwa unamone yaroro yabwate ujumbe egotebanga omuziki nelio muziki ni dawa nini. Kuna wengine bendi zingine wale gotebanga muziki ni sabuni ya roho papa, you see abnaba group gete kabira gete egosebanga muziki ni sabuni ya roho na gaigumu gusina atanaki muziki neliogo yabanga paisa sutureza somonto bono wini nani ukatai because iganera eliogiri kero ko receive kurua se egitagie soro rhythm bass kwa ku receive vocal kwa ku receive once we drum, you know, and then kwa ku receive dance ile ko nguruonga yamanya kubuturunga ngesi yani this brain therapy ngoboko relax kubuya bwabe kubuya okurara buno mwana omoke. Yes, ndete okora mangana mangiti kandara kubekere komabu egere tura iguchingero. Yes, na igure gari nyuma sauti yake Petra naitwa Petra yani bono erebobe kobakebe etarike guchiko nkobankeba na ndikinde ngianya kobatatika no moko kutura twala ashe show ya lero this afternoon. This is me Bapa Ziko the Bad Enyoni. Omomuro monyerero motambega kyakangaina kamukanya iba bitunkanga ngakana tingwanja ngakana yaya oyondo momwa mutiri bambonera kangaina oyondo momwa mutiri bambonera kangaina kamukanya babitunkanga ngakana tingwanja ngakana yaya kakana tingwanja kakana yaya aito kumingana kia ngaine amandanga na baringe iko oyondoro mwenge pyo moso tanera kangaina oyondoro mwenge pyo moso tanera kangaina oyonda mone tupinya ndamenera kangaina tabakanya iba mitunkanga ngakana tingwanja kakana yaya kakana tingwanja kakana yaya no way. oyondo magenki bwogo tuo maniera kangaina oyondo magenki bwogo tuo maniera kangaina kamukanya iba mitunkanga ngakana tingwanja
kakana yaya kakana tiwanja kakana yaya oyonde kerema kyoboria naniera kangaina Sore bwana. oyonde kerema kyoboria naniera kangaina Kerema. tamukanya eba mitunganga Ole. kakana tiwanja kakana yaya kakana tiwanja kakana yaya Bare ko ngai na kwa kiruga chance akwane ke songo tabokya ke swali tabokya ko chabake ruga ya mama kindi ko so achigia charuka wamura manyerero motambe gakya kangaina oyondo momwe mutiri bambonera kangaina namobire oyondo mogenki bwongo tuomaniera kangaina temare oyondoro mwenge pyo mozo tanera kangaina oyonde kerema kyoboria naniera kangaina tabakanya bamitunkanga kakana tiwanja kakana yaya kakana tiwanja kakana yaya aya akala kwa manya bono ngochoro ko ngai na boy kanime teka na kiria bonso George Fombe Yaus fundi wa mitambo wabie molo Yaus pata Andrew Crawford production Chikongonde Stanley Iwabu bwana Wanerio nuwo mitopeli Namika No tuenyo wewe Yombo yoni ngabali mo ngware ko sobo ngoni ngwate bo isainde Siko gichano mozaja gato mozaja to iweide Wangera maiga Wangera maiga Siko gichano mozaja gakito iweide Wangera maiga Wangera maiga Eva disorino mozaja gakyo mwana to iweide Wangera maiga Wangera maiga Maya kabata yomo mwana to iweide Wangera maiga Wangera maiga Ena di masogo momura gakyo mwana to iweide Wangera maiga Wangera maiga wewe Eva ito mwangera mega kianga na bakoromba tena kwanya wairi Pero moteri ko ara mochivo Ningo inyore data Rogers nyakudo musikali oito Tomwe kuba kuru masakwe Richard Jonkware Anduru Toto Abaigo Siemondi mwana baba Ewono Wono ngibwate ngeteregetensi Nyakuranda Litunda likongo Charles Nagwoka na man Pepe Sagero Nyakuranda Wabisiko Peter son Peter ulisoma kwa tabu lakini mwisho wika Vijana production utapumuze Iriogo hanji Kanzola Kabaka Obe Kanzola Kabaka Salama gesi unalala poa una maintain usafi tele Kanzola nani kama wewe pata Kabaka wewe inashulira kama Nyakuranda super still unasikia hiyo message
Kitokuwa nekene, ndizi TV kakisi kitu hivi. Kitokuwa nekene, in whose land and anywhere in the universe, ndizi TV ni more fire. Iyo ni sure bet, because abangwana notra, this me papas iko the bad, show bono, watire komo, ange. Yani, kika no mondo, mwane go dance nere, ase show wata inimune dance eri yakare, mogo dance nere at zero distance, yani ange at zero distance. Do you understand? Zero distance, yani uko umuta iwezi. Inajua kama pega show, yani chingero bonyangero. This afternoon I believe ngabantu baminto mwana kusakoka ukinyama berera this afternoon, because benga ye nerego soa right inside yaenda paka gali asamake kumoino amake kuga moino gali keroseka ya soba keseke merogalia yes ya trimboka we Diango ereso kene sincerely speaking ndisi TV eko koletere bintu bire right in time, right at the moment getakere this afternoon. Oniga tiatora aligiri na ine message bune iyo. Yani basacha mbalenga okay tinda atabanganje tindi musaja, of course I am one of them, but ebintu mbire okurefrain okwerusyo tonyorekana at the wrong place at the right time. Omusajo chieto ngusite moto bunona grete kwa manya ko ikanyomba kwa so agotari mukunga watu kutachinyi ni akola dere sukuma nero yale ngonga parakaka yakuchali ngekoko enyamanta gete bono sincerely speaking umwanchu muri ro ndi city amangana inale binyoroga inga yuka yenya meyogo sabe korwa toruete bese jikogorwa bono gwasore kuminyokia abantu nenya motagete bono nganyeme enya motagorete korwa. That is the question. Ya usaja mongira ubeka libali musibo moto morabobe, but okay romanye tingo moto nguchuri ko gusambenda utakenyama, you prepare yourself be kenya me nyomba yetigo genda bono chikunyo moto ko gogenda gego sara otabanga ngenya meri na leta, then you are not justified kumana because ingwaireta. Lakini ukie is a person onyura marwaye esani na bego tebanya korera supersede kwanyure mwari ngenere wacha gwaturania abantu tindete kwa bochogani umukungu kwa baseri kunyomba bona marwa akonyara. Sincerely speaking kwamanya kungusekero kumakerere yo kwekaranza kwaza kwaruka chibusansero chichangansero every kind of drinking orogete, yani ili ntombere chindoso chiatoka nyomba na ndi kwaza watabanga ayo mukungulia inchubu abuse. Sincerely gaki for God's sake man igombuya. That's the question. Yani uko sabenya mutaguriti paka asinaroro odiyo ko telefoko yo moteli ole commentator okurunga nyangawiye getondo the late nero lengo comment naki uibona onyoro kaka kiata kitanya arwaliwe naenda amajuko naki abasacha sikachindaro. Yani mimi nakuwa tanga jiheshimu esani kuna ujumbe mzito ando na bange baulete abangi na ba freedom ye line yaye mbaro balia aho jibapimira abangi na obosie bwokoruga bawo bapimira maje yo kwale kaliko inga akwanga ngango jaro menda make bamanya kuligie suguli eri my friend suguli ne kuruga maje ga guika gose niga musaje niga atagetaike oriyo musumali obochore suguli ga ali asata geta machaika nga so that ga kubeka maje ga goiko ga goiteka so eko murasi mwaje iki ali so musaje atageta. Anyway, gentlemen, let us behave. I'm talking live in the beginning that ko neginyo. Naro ko pimobosi. Naro ekerenya megulire nerbono musacho ko enda likachi ko yebaga, you know. Naro ko balance yobosi asete beiga, o balance yiga anyenyete embata akabanya kumnyo kugorori ko embata ko rengenjo geteiga kuomeri asenge kongo bono akokurusyo mubuko kera balance yobosi omanya kokubatererio bosigoroiga yani omori okogoro kuri kwabe ko omori asobosi ogenda gutarobe ekerengekerio mubuko enda gutaranga nga yani omonta moja nyakuno bosibori aruge na bagoja manya yo omori oriwo bwekerenge kimbata no go bantu baruga ono mbogima kyobu bangwana. Let us now style up. Anyway tiandara soma abantu bamindu basoira rero ni kunoma sana, watu wamefulika hapa mbaya mbovu ikwe
Nani huyu rafiki yangu? Agoro kunganere. Niko mpango extra time. Nani huyu? Tasimuelewi sasa. Ndizi TV na Jane Nyamira. Waandike ujumbe vizuri nipate kusoma. Jane for Rem Nyamira. Okay. Utaandika vizuri ndio nipate kusoma ujumbe vizuri. Nani huyu rafiki yangu? Oyo Munyangi mbegera gotera kwa kai. Ndo gotera Munyangi onyanchonolia hapa nyanchonoli tukarebenga. You know na hega hakimwana baba I understand. Ngaite mbusembo no waso ira session no problem. Arode gwata tokotera kwa nyanchonoli. Mbekere ogotera kwa Nancy Kerubo inginyorere imirango gochira ono baki gosukia chimbebe hapa hiyo utaenda kwa ile show ingine ya nyimbo. Alafu hapa nani huyu? Acha nimuone. Wako wengi mpaka unashindwa sasa. Newton Homo Science kutoka Kirwa, niko ndani hadi tamati. Asante sana. Ainomo wanumya. Hey Papa Ziko, I am MC Mike. I'm watching you live from Mombasa Hotel pamoja Simba. Aodanga pamoja Simba. Kwa Mombasa Hotel ndi ako Capital City galia, Town Center galia, no wale Mombasa Hotel galia watching live. Yes. Nani huyu? Ndizi TV. Omo tulete arosi okali korwa Bonyagatanyi Nyakobalia. Omo gaso omuya. Ngakiota gete korwa Bonyagatanyi. Tuko pamoja. Aodanga mimi sina swali, rafiki wa kila siku. Nasema asante sana Omo Tureti. Nani huyu? Ben Omanga. Korwa Keboba Bobwang tuned in hati mwisho. Asante sana Ben Omanga. Nani huyu? Ndizi TV. Ni Mongare wa magazeti rafiki yangu. Notore George Ogero Rashid Onchunga ndani kwa Ndizi TV hadi tamati. Huyu ndiye alikuwa ni rafiki yangu tangu mwanzo, tukiwa kwa maredio, tukiwa wapi, tukicheza music, tukua hivi ombegeta tualege magazeti, unaelewa. Na huyu jamaa alikuwa ni kama sisi because alikuwa ni magazeti, akaja kurukunga Mongare wa magazeti. Asante sana Mongare kwa kukumbuka Ndizi TV because ni shirika moja lenye uwezo wa kutebia the truth of the matter ngaki society na endo mondaro naki ngire kiago chenchi egero menyo bobu ya. Papa Ziko, I'm watching you live from Gachupa. Congrats, yani kazi yako nzuri, yani congratulations. Enoch Ombese from Keboba, I'm watching you live. Naelewa tanga congrats, yani pongezi, kongole kwa kazi bora. Asante, nashukuru. Asante sana. Waje tuone katika upande mwingine ni nani hawa wameingia na watu wapate kuwatacha ndio wasikie raha ndani ya roho zao. Abana baba ambate vinga Ndizi TV is the only option. Hiyo kwambii kwa sababu of anything. No, that is the truth of the matter. Nani hawa? Innocent Nyamawa from Nyeri, niko ndani sana from Nyeri, niko ndani sana baba, hataki kutoka. Judith Mama Ruth Riruma White tuned in ikwe na hao kurukunga Selina Kerush, yani Selina Kerubo, Selina Kerubo tuko tuned in from Saudi. Komo mpaka Engoli. Nasalimia mama Mura from Masimba na watu wote huku Masimba. Asante sana. Josephat Nyabira Kurwa Damam Saudia. Wayahudi moino Arabia, niko ndani hadi mwisho. Wycliffe Wis Kurwa Nairobi JKIA, niko ndani ya show kama kawa. Judith Mama Ruth Mongera ama iko tuned in hadi mwisho. Douglas Mabera following from Nairobi CBD. Asante sana. Mary Meluvo Korwa Juda Saudia. Dewa Saudia wamechangia sana, napiga kifua sababu au ni kutoka kule mbari diaspora team. Thank you so much.
Omoralia Enoch Makori watching live korwa Musaraba ya Nyakura enjili yako tirimboke Musaraba ali ogendo waronse. Thank you sana bana ba Minto korwa ali Musaraba. Kiongozi Safania Onserio korwa liana Bonchari, mark me present and play for me abasani nabaya Painyawoka Charles of Kirwanda Junior. Right. Thank you so much. Ebintu tata biraha nebikongusa nebiya. Bono abantu bande mbali ganda tokote yo mwene ndizi TV mishashika moto. Iyo sio siri. Iyo sio siri. Igo bonongo tebune shikete moto ga. Iga igoteba iga Phoenix St Makoli. Yani igere bobe nande ntoko moja go tune nonye nabairi nabasani etoko batevinga soa ndizi TV. You know ujumbe kama huu at least yani unakupa motisha kwamba hata kama uko job at least watu wanakusikiza. Nani huyu? Haya gada mkua akiyoteva. Nani huyu anasema yakoteva iga. Does Kisi Classic. Kisi Classic abantu ba Kisi Classic gali bosongo nsaliye center gali town gatiba wote banga ikwe Ndizi TV iko juu akiangai wacha niwapige salute Kisi Classic team na igede team area management. Asante sana. Hilo ni shirika la Kisi Classic lakini wamesema wako tuned kwa office wamefungulia live ikwe. Nani huyu tena? Abantu bayichoire ga Kitirisomboka ningoroche Eric Osoro Mwangi Bosire ningoroche Prince Buogi na korolire tingo somamba kora bana ba Minto murabange kweli. Nani huyu Makori nkiaho tebo yogose akori omindo tigangonda ara korigereriga 1% gokoro good advice ngia siko good advice. Tell them the truth. The truth can set other people free. Hiyo sio mimi nimesema. Anaitwa 1% Thomas Bundi. Eroots, thank you so much. Ano muntu mya. Ibintu birane byanzu byo gukumya. Kuna ujumbe mmoja olega ongo kirisana ndatoko basomeraga live because igana otoko chenganira kurwa. Kuna ujumbe hapa. Muntu nahara okigusana. Diango nda mororo nagoteba. Egorokunga Ndizi TV. Ndizi TV machezo tayo. Ndizi TV komoraje machezo tayo abana ba Minto andonse asemurigete kuru. Iga omuntu nara ogorokunga nere ngoyo. Akorokwa Duke Aluz. Bakubwatirana abaikaranze tiangu ndasoma buya. Abalimu Basameta baikaranzite hall ya Sameta High School amangana ayibono abalimu basameta baikaranzite hall ya Sameta High School asabana bakoliera mankuli babegete TV bagote banga ikwe hata sisi ni members wa Ndizi TV. Sameta wamesema ikwe hata wao ni members wa Ndizi TV, especially wakati wa Benga show this afternoon. Bagote wanaitwa otole kiangirire buya. Yakibagote ba. Eneri Abuga anataka kuja kufanyiwa mahojiano kama mwalimu wa Sameta katika show ya Papaziko. Karibu sana. Hapa umekaribishwa. Na kile ngakingote mano walimu amindasmule ikaikonye kubwatege ntoro chikira eterega ujumbe ngiya wetere skuru yakonye skuru ne Sameta just come aige mirango igaigoire aba Sameta baminda balimu ujumbe yeno tira yasomanye kole lakini tiganda abatebi mure free unabono na igure buya skuru manya abalimu baikaranste hall barigereti Ndizi TV show ye bagote bangana babu they are members then we need to clap for them. Buya mono sana na wakere chingo bya wana wa Minto na wana baya. Wacha nimalizie ujumbe wenu. Mlikuwa mnasema aje? Ujumbe wenu unasema hivi. Intuno tole iga totegerete Ndizi TV mwalimu wa Abuga abana ba mu batisite akoro ku ngombe. Bagaraga tagaria maya. Bandikire gentoganga abana baete tamate mubuya Sameta High School. We agada arabugirige juri gakironye narengere tikokebugia Sameta High School abana baete tamate muya abana bachiete university direct abana 170 ai
walimu onye mwe karanstamo muligeretie TV you are justified kuligeretie TV abana 170 direct to university inga bali bagocha kugenda chikosi nyingi chinde chingao bali balenga bale 1 oyo mubweko gocha kugenda kosi ngao oyo mubweko bwate D+ nero jara ende kosi ngao noyo si neno yomo no si babiri abantu bagocha kugenda kosi chingao bale batatu baneboka iko the rest the university abali mamintu basameta nande sameta abunege tunu yeto kyo mugusige sesenirie amone manga ebantu bagusiba batabanga chagorande orande buya orande buna murwa orande buna manga ne sameta abali mbaito bale sameta mwezi pi esaluti heyo naro naende abandi bakondikiranga nyagesenda eliere marani uchimuino na abana mbaito nyagesenda abanyagesenda mwezi pi asante sana wacha tuachie hapo kidogo tupate benge nyegeriga kwira na goja mbaye ujumbe mwingine. This is me Papa Siko the Bad. Bakungu tigato kwane Wana Nerandera bakungu tigato tebe Osacha koboka mambia Ogendo konywere changa Kera kuya na wairire Chinkundia mona matenge Chinungu ne chiba wajo Bororo kyobo Nerandera bakungu tigato kwane Teba baba Nerandera bakungu tigato tebe Osacha koboka mambia Ogendo konywere changa Kera kuira na wairire Chinkundia mona matenge Chinungu ne chiba wacho Bororo kyobo Mama alisi chae Jidi anya isu Adoli isi abudi Tigato uwe kikerera ya rabangina Kerongo kyobo tuleti Bakungu na bantu tokoba Kerongo kyobo sabu chifu Bakungu na bantu tokoba Kerongo kyobo kanzora Bakungu ni ngontu tokoba Ingo yokana Aya kaka William Zatandi Rasta Sorobi Manchoko Marindi Aya Koranga mjema baruitu wegesa Nerondera bakungu tigato kwane Nerondera bakungu tigato tebe Mosacha koboka mambia Ogenda gotare tauni Kera kuira na wairire Ochaka goseria abana Erotu gute bitabu Abana banengo soma Naendo yorobo kima Abana baneko ragera Naende oroka nyomba Ontebia inchenya buse Bororo kyobo Mata karua na igwete kose Aya abasaja baito gaki Kono uruchungu mbonga nebu Niosungete nyomba ya masoesi ya boxing Abana Kuruchinga nebi susuko minyo kikeso na goeta Mosaja sika chindaru Kerogo kyobo emupi Bakungu na bantu tokoba Kerogo kyobo eshimiwa Bakungu na bantu tokoba Kerogo kyobo raisi Bakungu na bantu tokoba Anyine sukuru Kero monto na chiete Anyine yesongo kero monto baka kwane Anyine okurwara kero monto okurwara ali Ayibono mubako okurwera Nerandera bakungu tigato tebe Nerandera bakungu tigato kwane Mosacha koboka mambia Ogenda gotare tauni Kera kuira na wairire Ochaka goseria abana Erotu gute bitabu Abana banengo soma Naendo yorobo kima Abana baneko ragera Bororo kyobo Bororo kyobo Bororo kyobo Bororo kyobo Abasaja bande baikire bona baikire nyomba Baikire nyomba sako sabe nyama tagorete Enyama otagorete ngaibone korwa Mwabeire baba basacha Alo FM Alo Amangana kongira Aragia igwe Andrango mutunya igwe Bono basaba
abasaja babere una babeire Ngo. ako kenda sako onyora marua ya nchanga busa biye chinechi kwisike kiama oitaigo akwire na nyomba bono mutu obimbete omunyakyo mukungu nyomba otuguta chimesa nse oseri abana ona marua igaka munyara oirigie kergo ikarasa kwamanyawasa kugwi pa ngabona nkorokare oichorie busa nsa bwero manya batari mukungu anchi kwa busa kwa mindo oiboni maite yatakeire akanyera stasoro yo mutangase abanyange na kubike safu ya mugaria einderende bamubekera ine babulana zinya kundi yere akoropa kori atakere nya gitari arwari kwe mama tosa chae muy bueno bote standing MP wika angusha chisunyude chikongonde chikarazire chirairire chisunyude
Nandi ako taping show moja na nusu inaitwa Benga naende Chingero Nyangero. This is a show this afternoon twaye minyokirie erebuya. Tiandara chaga ngakine ayo yondigereti. Na kiwetabu. Na kwara liko jumbe ngakiwete. Rogers Nyariki. Kwa Naivasha abata banonde imi. Nkwanelie na abakwate Kemi Phyllis Aiden Nyariki, Maya Nyariki, Janet Moige, Jared Kebuli, Charles Mumanyi, Laban Kebuli, Rizpa Mora, Jones Ongechi, Ritunda Green, Matisi Kebuli, Frida na wange. Okay. Iko show bagota banga iko more fire. Edu ni mwengange wota korwa Kajiado present ana shida ako Kajiado lakini ako ndani. Kebati Nyaosi Simeon watching live from Laikibia University. You know, show wota banga iko more fire. Ondara Nyanchoka iko poa sana. Umuntu naro wota banga kurumagenche mpaka ekenyorokia nyagenke. Noinde ime na my wife Jennifer Murugi mpaka Omwelio. Ondara Nyanchoka Omwali second school wamepita vizuri sana. Ujumbe kama huo lazima wantu tawa nentuliene kiga hii Omwali second school. The entire family yo Omwali second school, amajirani, walimu, wanafunzi wote. Pongezi sana kutoka shirika la Initiative tunakwambia Omwali Second School saluti kwenu na walimu bwatira abu abayibuli bwatira abu tusonge mbele. Anasema Omwali Second School wamepita vizuri sana. Hiyo nikisikia ndani ya roho yangu nasikia hiyo sasa Benga show, nasikia hiyo Chingero show iko lit bakangote binoanye chiza chinje ndakwereka batangatumbe bitugi omwalero itolima tiango nande naswa mwina narana barabumbalenga baswere ndochenga bara baswaga na babuli ngakine kutoka nani kutoka Emeroka ni Duke tuko ndani na my mom Margaret Duke, asante sana mukishirikiana mamako hapo kando kama yeye anafanya kazi ya kupanga chakula cha chioni na wewe anawamwina nayo musi au sinengombo kama asante sana kwa kutazama runinga ya Ndisi TV. Nani huyu Chinderu from Gachuba. I salute you all guys bagotoka Ndisi TV. Chinderu chiami tunaitwa ikakuru Ndisi TV, tumesema shukrani asoko toa salute hiyo tumeipokea loro safi kwa moyo mkunjufu for that matter. Nani huyu wa mwisho huyu, wacha nione ni nani ni msome live. Samuel Omiko from Nyamagundo. Tuko ndani ya Ndisi TV show iko more fire. Asante sana abana baminto ndagiti koteki ngakintambe koire chingaki koko wisheria maya omwaka oyo every time ngoje show paka kawa mutinyo yoere when I'm here lazima ngwisheria abantu baito omwaka omuya na ende to chikoraranga omwaka no chobo omuya bwoka naye lazima okongibi gokoro orwane segi mpaka omwaka mayo kobero omuya monda tabanaki omwaka no to chanda ngabono lendo yo ochiro omuya ngati no karanze bono mwako bomuya no. My friends, abantu anyemugonde kebago kwero anyene skuru mwanafunzi kwera masomo igoro anyena gari okogendi konga twara nitam twara PR ase public abantu PSV public sphere bali twara PR yengia tikako babakora kigalime tikako babayibi kigalimali konya abantu and then omwaka dalio rabo muya okiralia masikio etingo mwako bomuya tekonyarekana igombu ya mono sana abantu bamintu ngenda kwa gushiri mwako muyumuya naende Nyasaye abekoko kwaye abantu bamintu mjane tubwate ato usweri kera nere manyara right ingoira nesemende upande wa ofisi ya wanahabari wale wanaandika wanasoma news, the news anchors. I don't just take you for granted inabangwana kisho echekera mogo tegera bali muri gereti news yake ekoletu alaiba na mrembo ama na kijana barubaru mwenye anajua kokobekera mangana ya news buya na obale gaiga
news desk news maana moine se meeting ma group area office area mangana news. Saluti Queen. Tukiingia upande ule mwingine wa production, graphics na watu wengine wote, management ya pande ile ofisi ile, akisaluti ndio hiyo yenu nga. Tukiingia kwenye management ya kina nani Hesbon na wengine na kadhalika, yani ngote wala wa mintu tufanye kazi tayari ndo kurare manyakoba. Asante sana. Ingia kwenye TX iga nyumase control room ase muswati agotoko kurukubetra Nyanchama na wengine wale wanashirikiana na ule was science oya wakora isainiga abana ba minto ili shirike na yango tayondigereti tuko ngangari na tutasonga mbele live kabisa bila wowote na andonyo ko bwate ujumbe yoyote tororega igo bisiga giterinza iga embassy utirimbokega otonyoro oto ujumbe na andonyo ko bwate report ende yons into kiabeira alia otage to report to gitangasira abantu bakonya abantu bande inchuri sirikeri gose akesimi otebi bunga kiya ngakiri tuminyo ko mondalia abu atamangana atoretera iga ugore furi go chaga igo office na ayo gore furi iga ogochokwa na mangana maya tosuke mutwe tochengane ene TV yao wanjete bunonganjete nangwanjete kila lituko kengaki tuanjane botambe the same time same place on every Wednesday unapata benga na kogoteba chingara wanyangero live here every Wednesday utampata si mwingine nani huyu Papa Ziko the Bad na ifikapo isiku ya Jumamosi after Sabbath wantu wainokile kuruwe sabatali ndio bana unampata the same person same man huyu mwenye mandefu white anaitwa Papa Ziko the Bad ase ndio kunga rumba nostalgic emebulera ekoba every Jumamosi kuanzia saa 7:30 hadi tamati yake. Tukutane tena hapo Jumamosi na hapo Haramisi jioni kuanzia saa 1 utamuona tena Papa Ziko na wazee wale wahenga, yani wale wazee wawikaranzanze bakurie nyingo bakukwanege gusibu na kiri baoke gorasi kiri bobi na ayo some kuruo. Huyu si mwingine ni Papa Ziko the Bad. Na wapenda wote. Abantu batebye enda sana nebaita bagekino bobebono gaki mwanya abantu batebye enda sana anza bazaja na bakogenga gaki bakumuzaja oselyo murui na bana anza bazaja na bakogenga gaki bakumuzaja oselyo murui na bana anza bakungu na bakogenga gaki kungo moliri oito musaja azaba kungu na bakogenga gaki bakomo kungo moliri oito musaja gaki omwangora Ibrahim kole kadonyi kwetu tata azime jagwa zeto menyete gaki Nabakogenga umwana wangu moiboli Asimitia kwa zeto menyete gaki Nabakogenga umwana wangu moiboli Nabaiboli baigomba tebe minto gaki Nabakogenga moiboli wangu mwana Nabaiboli baigomba tebe minto gaki Nabakogenga moiboli wangu mwana Azitia bizimba tebe minto gaki Nabakogenga na endo tema ye kwa butwa Azitia bizimba tebe minto gaki Nabakogenga na endo tema ye kwa butwa egasi Mbaya sana Mito gaki na bakogenga bayoli basale
basale sukuru azetikanisa mbatebe mitogaki nabakogenga maene mpaka baumini azetikanisa mbatebe mitogaki nabakogenga maene mpaka baumini azetipandi nabakogenga mito bakomoelya maene obunepani azetipandi nabakogenga mito bakomoelya maene obunepani yaye makosa sana asa bagambi batabyongenga gato abakogenga bagambi basale binyoro asa bagambi batabye mitogaki nabakogenga bagambi basale binyoro ase chichiro batabye mitogaki nabakogenga bachogi bakosa yechiro ase chichiro batabye mitogaki nabakogenga bachogi bakosa yechiro ibikaro byabone bibe mono lenda ibikaro byabo ebingene byobo shetani ibikaro byabone bibe mono lenda ibikaro byabo ebingene byobo shetani tema mwelende manyagetinge nagosaba tema mwelende manyagetinge nagosaba mono murara amono mwana umwa mika bamuraba yabanje te byashara bunabono mika nanje te kigali aboyiko murara umwana omito eba nisiantara banonyi kweta tata ero kunyakoe sauti mugango ndugu yangu pole sana abenze oigo na gekonge mugaka michirani yaje tupe kitu mwa Kongo na makoli abune chindere basi